Thlik Thlok News clear to te chibai ole voin October ni khata chanchin thar puan tur kan nei te ilongai tha ang apuang tu siwan ramoi ahma sa in chanchin langsar zual te bana kai noya loan deal to zinga 1.58% chain loan an la Mizoram Engineering College omzanei lava atop mai a hlo om USA sarkar na thok noi khat singa sangli an bang don MZP in Students Aid Fund Siamantum Italy in Global Samut Flotilla Ven Atitop Tuna Chinchin Kim Changzokin Ilongai Thaang Bana kai Noya loan deal to zinga 1.58% chain loan an la Kum khatle thakwa ZPM an sarkar tin nuwa sarkar flagship program bana kai Noya loan la mi za somret pakhatchia an la oma hei hi phase 1 noya deal to zinga 1.58% ni in an loan lak bel khom hi cheng noi sang khat zani somthom paruk ani bana kai policy noya hian sarkara loan deal thei ni in apung omlo tura soi ania phase khan deal to mi sing khat sang khat zali somthom pakwa omin heng deal to zinga zasari pani hi sarkarin loan pek tlakanga in apoma deal to za tatanga chutin deal na pom sakhi 25.08% ani sarkarin deal na pom sakte hi banka kalzurti rania banka kaltir zasari pani zinga hian bankin loan an pek chu miza somret pakhat ania banka kaltir zinga 25.78% chuan loan an la a tichuan loan deal to munlia thenam mun khat deal na pom ni in chung zinga munlia thenam mun khat chu bankin loan an pe dina ani deal to zong zinga munza thenam mun ni tlinglo chein loan an la tina ani tuna hian bana kai hi phase 2 kalpui le to ni in phase 2 a loan deal mi somthum pali anom le to ani Vikshit Bharat Yuva Koneka Mizo Nula Grace Lalrin Party Khatla Aizol chu National Youth Iconatan Than ani Nula Grace Lalrin Party Housel hi Pachunga University College ha kalmekin Kumin January thakhan Vikshit Bharata Young Leaders Dialogue 2025 New Delhi ya naya Youth Representative of India thanzinga atel to a so Global Conclave Indian Youth Delegate ni in alautel to bok Mizoram District so pakhatatanga State Level National Youth Parliament sanghe somhe pali intisiaka loman pakhatna latoin winner of State Youth Parliament Festival sanghe somhe pali ya le Youth MP National Youth Parliament Festival sanghe somhe pali ya Mizoram ayo in Parliament ta thuwa soito bok ani North East NSS Festival sanghe somhe pali Agartala a Best Volunteer loman latoin heng baka hian ram chung le rampon lama college le thilzia le debate changchanga talin loman ala to bok ani Mizoram Engineering College omzanei lava atop mai a hlo om sarkar lai pui Ministry of Human Resource Development noya Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan kaltlangin Mizoram Engineering College pokpui lunglayami hi chengwei bel chesomni parukadin remti ania ruamandan chuan MEC hi thalaiten thiamnale degree sangjok annei theina atante polytechnic zerlaiten anzir chungzom zelna turle sarkar na thokte po anin twai siam theina mun tura ruaman ani duan lockdown chuan kumsang ne som pare atanga sang ne som bakwa atanga hontran to turati ani College sakna tan hian February ni som pani sang ni som panga a inrem na zia ania April ninga sang ni som paruka work order pek chwa ani College sakna tur hi sarkar lai puitum tur chengwei bel chesom ni pathum point pali bial po pek chwa ngalani MEC sakna na hi April ni som ni pani sang ni som paruka chanin November ni som paruk sang ni som parada zo felania asak na hi Mizoram Technocrats Company Private Limited chuan athok ani audit report in atarlan danin chengwei bel chesom ni parukhi building sakna tur bikati ania CAG report August ni somni pasari sang ni somni panga
Mizoram Legislative Assembly a partakin atarlan danin cheng vai belt somni paruk seng asak Mizoram Engineering College pokpuilung lei hi thoktu le summan tur omla owangin ani na tur anga manchangkai ani lo ni in Comptroller and Auditor General of India CAD chuan report atarlang Mizoram Engineering College hi atakan na thoktur chuan zirtir tu le thoktu dang angaya hemiatana summamo dil na po Mizoram Sarkara thelu aniya ma se Finance Department in March ni somni sang ni sompaliya na thar siam le no kha khapna alo siam to awang le sumdin mun har sat na awangin rosalam dil na chu ti hlokin thei ani lo thu me ni ruk sang ni somni khan ashiatira hei wang hian CAG in audit an nei lai March sang ni somni pali khan khan cheng vai bel chi somni paruk senna Mizoram Engineering College chu kumnga hnuwa po man the ani lo ti atar lang bok MEC ataka kalpuya ni theina tur a malak Finance Department in March ni somni sang ni sompaliya na thar siam le no kha khapna alo sema wang le sungdin mun har sat na chuan lama rusa lam dil na tun thlanga ti hlotlin thei ani lawa wang hian MEC hi omjanei lawa atop me hlo om hle ani NIT Silchara Associate Professor na thokmek Dr. Samuel Chazwala rau khum chu Khovela scientist thlan chua top scientist list sang ni somni panga a atel Khovel Huapa University Trust Stanford University le Khovel Research Publication Journal rin tlakbar ta zingami Elsevier in Khovel Scientist Tra antlan chua top 2% scientist list sang ni somni panga a scholarship New Diakon mi Dr. Samuel Chazwala rau khumi alanga nikoma khan top 2% scientist list a hian alo lang to boka mizo zinga top 2% scientist list a lang ma saberle chhun ani Dr. Samuel Chazwala rau khum hian research publication za sombuk chuang nei to in Khovel scientist dangte zir tham journal tha te na impact factor sang tak taka a publish to a research midang ten an lo zira reference atanan man po sang luk chuang anei to baka H index po somli pathum anei meka science le technology lam hoi le khabu pali aziak to tuna hian Khovel Huapa Science Journal Chapol International Journal of Energy Research le Journal of Nanotechnology te academic editor ani meka ni US a sarkar nathok noi khatsinga sangli an bangdon tunkar chauhian USA a federal sarkar nathok noi khatsinga sangli te chu an hna atanga bangdonin kumsomria chhunga kumkhata sarkar nathok ban number chum an tongdona sarkar kalphung chiang ta chuan sarkar hna in ator hle an ring hetianga an ban chiang chan tur hi president in sarkar chuitiat atumna konga adu tana ham thatna neya bana hun a hon le bang an tlem chuan ban chiam tho an ni tur thu a choi wang ani US federal government noya sarkar na thok ven himna lam thok nilo tele hlo le an ham thatna tan hian kumsang me somni pathum budget anga soika dollar billion zathum somnga pakwa man ania hei hi anram tan phorit ani awangin Elon Musk khan suite tumin ro manna akalpuya hei hi abo zui zel ni in kumin chung hian mi noi thum chu an na atanga chwa tir tum ania hei hi kumtira sarkar na thok zinga 12.5% ani tun hnaya bang tur zinga hian weather forecast lamte food safety lamte health program le space project lama thok antama National Weather Service athok mi zani an bandona wangin helama hian na thona a harsatna antok theidonin mithiam ten an ngaya NASA athok mi sangli bor an bandona wangin NASA point na thona a harsatna antok turangai ania health sector a po harsatna thlen thei khopin an bangdon ani Bill Clinton President Lai Khan kumret chhungin sarkar na thok noaili sing thum ban an lo ni to a hun laya na thok zinga 20% vel ani truckin kumriat mi asalum chanchin moi le ke vanal rama thingdol tlang nuam veng te fapa kemal som nu chu nimin tlai khan an school bang swalin scholarship district hospital panpoi ani hnuin a hliam tor lawin tladar nga vel khan abowrala voin chundar som pahnia voi ani yang
malsom hlua hi an school basin atha zo akong kan tur namdang khal bunglo phur truck kolasip lamotonga aizolam panin supalin ahliam tor lavin aboral ani asatu namdang driver hi kolasip police station a lak ngan ani MZP hian Mizorama ILP pek chwa dan le ILP mandana thilfel tok lo tam tak om nia alana wangin zirchian anrela sairang rail station a namdang lo lu dan endik tura to thwai ni se anti baka hunrem chang masabera aizol khapui chunga ILP technique se anti a zirlai har satatan puna tur students aid fund po arang lamasiam ni se rules le guidelines momal taksiam ani huna deal thei tura chap chwa ani se anti bok influenza lengwanga film khur tur thu sarkarin a chwa sarkar chuan nimin khan ta chwa siamin india ram hun sang sanga influenza nadna aleng meka henadna hi mizoram chunga po hun sang sanga ve anom ti shiat ania lunglei district a po school pani lai mai shilenga wang hian khar alo ni to a henadna hi inkadar the ani awangin mipuite film khur turin min ngen ani Italy in global summit flotilla ven atitop Gaza tanpuna tur hur tulong ruan global summit flotilla chuan Gaza anha izela Israel in Gaza thlen aphallo tur asireng bukara anma ni veng tu Italy in dolong te chu kaukir anni global summit flotilla hi civilian boat somli vel ni in mi zanga vel an chuanga Gaza vaw kamutonga kilometer zani somsari pariat vela an omlain Italy in dolong te hian an topsan ani hand holding scheme noya made connect project kalpui tur chungchang meeting nei ani Nimin Khan Mizoram Youth Commission Conference Roma Mizoram Youth Commission in hand holding scheme noya a kalpui tur made connect project chungchang soi hona meeting poimo tak nei ania meeting hi pumal som zol aral te chairman MYC na kai shuai ani made connect project noya hian mizo thalai te abikin mi ina ompui nula te anom na tur mumal taka zonpui anni anga anom na tur tanen po inrem na mumal tak siam thin ani yang training pek thin ani anga lo chungchang po fel taka bituk ani yang employee state insurance scheme ESI azia lu ani anga anom na ten lo an pek atangin percent claim te an pek sak anga damlo ni khwa po chumi mang chuan anin enkol theidon ani tin police verification ti tur an vet bok anga hemi mang hian har satna le boina a ompo a rang taka chui chwa thei ani don ani ompui mo ten posa choya zon sak theite andor thin po make connect mang hian momal taka kwa kher ani yang hei hi registration momal tak ne na kalpuya background check ne thapa kalpui ani don ani made connect project hi kumthara changa filfai taka kalpui tum ani roll thar kumsom palimi tuya atlahlom remrot kima kumsom pali son of arlal du zwala south sabuan mami district ami chu nimin chanhudar ni le minute somli panga vel khan tutloya atlahlom remrot kima hi athian te pani nen tutloya an kala a insil tur longnal rapalin tuya hian athata a athian te pani hian chantumin thei to pan chwalain an khothen om darlung mi luikal ten an lo huwa remrot ki mahi an la chuaka chantla ko om to lawani arwang hi tlai warpui ani hnuwa chhundar som pani hian William ani yang College of Horticulture Thienzol Central Agriculture University Imphal Manipur Nwaya Bachelor of Science Horticulture Final Year Zerlaiden KVK Kolasipa Student Ready Internship Program and Mang College of Horticulture, Thienzol Central Agricultural University, Imphal, Manipura, Bachelor of Science, Zerla Desuan, August ni som Priya Changa, September ni som Thum, Sang ni som ni Pangachung Khan, Krishi Vigyan Kendra, KVK Kolasipa, Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana Program and Manga, Limin Khan, KVK Kolasip Conference Hola, Air Program, Karnale, Certificate Lan Hun Man, Ane. Student Ready Program ahian College of Horticulture Thienzola Bachelor of Science Horticulture Zirlai mi som ni panga antela hemi hun chung hian group thuma inchenin khoshang shang pathum
thingdol konpui le horticulture lo nei tu te zir chian na kalpui ania heng baga hian subject sang agronomy horticulture plant protection soil science agricultural engineering fishery science le home science ate kvk mithiam ten uluk tak le thutakin zirtirna an pe ani Purwal Thantlo nga pachawa subject matter specialist KVK scholarship chuan he program kharna le certificate halan na hun kai shwain senior scientist and head le students ready course director ni bok Dr Michelle Silalom kimi chuan zirlai te fuina le du sakna thu asoya certificate ahlan ngal bok he huna hian College of Horticulture Thenzola Bachelor of Science Horticulture final year zirlai te chuan until zir chhuate PowerPoint presentation mangin an entira puzo hlun puya subject matter specialist KVK scholarship in lom thosoin hun akhara ni khati zongka ton chuma chanchin thar kanon ti chwa thai te chu ani ye